Kuri aciari aingi aria mararera ciana iria iri na wathe, muhinga munene ndukoragwo uri uria ciana ciao itarie, indi uria muingi maturaini mamakuaga. Ni ndeto icungiriirie aciari amwe kuhitha ciana ciao. Ndirahoya andu metikire ciana ici citu tondu twina cio cie miciini, cie makanitha-ini, cie kiria cie guku twina cio everywhere. Uguo ri ndirahoya andu metikire ciana citu na tondu riu Ngai ni atuteithitie tukamenya disability is not inability. Titana hau kabere uria ciana citu ciahingiragwo. No society generally yagirirwo ku understand mundu kugia mwana wina wathe ri ti kwenda gwake. Koguo no nginyagia munyitanirire niguo uhote guteithia your neighbor or your friend or your relative uria wina mwana wina wathe. No mo stigmatize ri mutira muteithia inini we. Kuringana na aciari aya, makinya ma tene ma uteithio ni mabata hari ureri wa ciana iria iri na wathe. Ukigundua kwamba mtoto wako akona ulemavu, what they call early intervention ndio kitu la muhimu sana, kwa sababu akiwa mdogo utaweza kumsaidia na aweze catch up na watoto wengine wa umri wake, lakini ukimficha nyumbani haumsaidi. If anything it becomes worse. Kwa hivyo tunajaribu sana kama kanisa kujulisha kila mmoja wetu that we are all created in God's image and likeness. Hari mihango-ini ya kuhura njeki aria mari na wathe, thirikari ya Kajiado ni yarire mitaratara mirumu ya gutigirira ni mamateithiriria. Pia katika fund ambayo ni ya county government, vitu kama bursary, kuna special bursary for people living with disability. Na pia kupitia serikali yetu na act tofauti, kuna wakati mida nyingine tunahakikisha kwamba tumeweza kuwapa wheelchairs na amenities tofauti ambayo inasaidia wale watu wako na ulemavu. Maya maroka riri kuri na watho uria wahitukirio mweri-ini wa gatano mwaka-ini muhituku, watho uria uratigirira ciana iria iri na wathe itirathutukanio. Na hii sheria imelazimu ya kwamba sisi wote lazima tuhusike katika kufanya ile kitu inaitwa mainstreaming of disability rights, yani tuifanye iwe mambo ya kawaida, mambo ya disabled rights. Ndio maana unapopata pengine mtoto ambaye pengine ana ulemavu usimfungie kwa nyumba. Unapopata mtoto ambaye pengine ako na ulemavu usimnyime nafasi ya kuenda shuleni kama wale wengine. Maya mothe maretio hindi ya kambini iria ratafanitio ni anyiti itemi matiganite, ari ni hamwe na mucii wa ciana wa Jofresia mwena wa Ngong'o, muoroto ari wa kuhunjia ukuruhania wa ciana iria iri na wathe matura-ini. Handu-ini ha Inooro TV kuma Ngong'o, Kajiado ya Rugongo, ngetwo Wacuka wa Kiaria.